memang kalau bila boleh orang ini berarti berlaku ada orang bersama dengan ada orang cerita dengan sesuatu. Kemudian setelah dimasukkan dalam ini kalau informasi ini nanti lewat kita. Kemudian kemudian kita kemudian membawa itu ke dalam. Masuk itu masuk Islam, masuk itu mana sahaja. Ini kan loh, subjek. Jadi kita yang asal berada di rumah tahu, itu mereka pun orang mentah. Orang tahu sih dia mungkin masih itu berada di rumah itu. Mereka semua masuk ke dalam masalah mungkin. Mereka dari isu lagi. Yang tak menuntut yang apa yang petition yang happy is the man who has discovered for himself. Ano? Kalau nanti kebetulan dengan itu paruh dengan na antala si bilang normal na kami melihat na ibang tamu. Dan kami mereka kau mereka mungkin lalu prof saya menunggu mereka kita makasama ni menunggu kalau bikin dari sahaja menunggu bagaimana investigation ko. Kau na mereka orang pindah. Kaya nasisoko, kanarokan nasisoko din ako ito. Hindi tinipsa ko ang buto lagi na nila ito ang nanggabi tuk-tuk ko na lulungo. Ito ko na nanggabi tuk-tuk makasarta yung professor. May ganun na hindi ko makatikyan na. Hindi ko tamo. Kinani professor. Sinan na naroon kasi naroon na may buhay tali. Nani nagsangon na nito. Kalau kita kembali ke semua orang, kita nak sabarkan kita nak posen orang. Jika kau tahu orang mereka kita tu na lumena ada na tu. Wingam. Walks it down. Kamu? Walks it down. Nada mau sabarkan banyak. Our messages now to the level of are watered down messages. Saya ni pun pure message. Kaya dando lumena para conflicting. Happy is the man who discovered for himself that the word of God is a light. Nagitutok ko ng ano, ito yung nagitutok. Ano na eh, kita na-release-tan na history ni Lord. Kami narinig talaga. Dan dalam dia nak apa orang mulai lepas sedikit. Ya, yang kain dasar ni narinig na rama, lepas ni terlalu. Orang mulai lepas sedikit. Serius. Berarti mana istana kaya? Kalau nggak sini agora, kita tahu apa yang dua tangan yang tos. Tos apa ya? Mainan mana buku?
Kosangira kabana wika, meroni duruma ki mai na lomani lotu. Duruma ki mai na lomani lotu. E aga ki na nami tos me kawa turun ki na nami standard. Me wani tuki somu mai. E de meroni lotu tiko. E ake kai sera ni na reino tiko no ibola tamu me kawa varita tiko. Happy is the man who discovered for himself that the word of God is a light to his feet. Let running the voice tambo tingni ko, running the whether getting the nagi table lot, you can kind of simulate it in the tambo in the early prophesy, and the Ramon is so just person. Kajina, tentando na teste do carro. E a Kajina, e a nossa sala Então, se pelo menos na bomba branca, ele é eletromecânica. Até a salva de volta. E ele não sabe nada do todo. Então, lá, mas aquilo que casa dele, sabe que é lá. É da oficina disso. E não é o que está não, mas aqui não é tudo, né? É full, baixo, de Santo Rei do mundo. Não é sempre lá, que é uma tata de briga aqui. Se ele vem de outra cá, um bom. Gaya, se ele não ganhar, não é tudo. Se ele que já Jadi apa itu buat sampai di bawah, ini kan kita itu dia itu lagi buat lagi satu rumah itu untuk itu orang dengan Kalau ada proses itu bermati wasulusan kelima, negara Victoria, yang telah tim yang dia lima, tu banyak nak kena. Dari wasi beritahu, tutur tinggal gini ya. Dari wasi beritahu, sama kena wewan. Iwas bekas semutaka, yang tamu bertengah, bulan ini tamu, yang tamu bertengah, isilian bukan kena bulan yang diprofesor. Ya, kalau berita kita, isilian kalau Mereka mendinding tekina, senderau ni na makundui tekina, di ruang, kekasih ni rumah turi bata orang kekasih ni yang profesi itu ada kata orang itu mana sal. Kisah ni turi bata ni yang profesi itu kini bolehkan. Yang kamu tu pula, yang mesti ni reda rawa, maka kita tak tinggal tiap Meron di rumah ke main dalam ni lotu, meron di lotu sama kita dalam tahu kelas tadi. So we got to find the members of Christian education. There is a work for us to do for ourselves, and we shall be capable of doing it only by drawing strength from Jesus. If you go to kwa sa mila mula mula ya, ngang ngai mai de kwa na mai mula kate kela, mbiti ko pa ni dismisi abikenda. We should make the Bible our study above every other book. We should love it and obey it as the voice of God. And around you,
Roga, darah dimilika, ya darah tangan dimilika sehingga kira dan kalau mereka itu kena ilalang binti keminggu, menanggap kesan itu mata kau yang besar, betul orang nanya apa yang makan iceberg ya, dua ton. Ila kama tu ko orang yang anda dalam lewa sosial ya meron nang may study ta ko yan dito. Yan ay wala tambo. Okay. Do ano mo nila ng kaya dito. Ina mangal mo bika kaya nang manmalung kina kaya ko dito dito mo. We should make the Bible our study about it yan dito. Nakaya nito tawo raw kina nakaya nito manmalung raw kina. Itu penting waktu lebih kan lebih kira ikan dan tinggal ikan ya lebih melumnya kuantik ni waswasiran kuan lo di tomo na di murung di bula yang ada sing ni pinakata me kilatan naso ya itu neki yang bolta ko durmuti ana kan kaya kaya sa siya nito na wala me daw siya mendengar bunyi terbos ni kalau berhenti kian dan nanti pengeron bulan ramai ya, nanti lo tu nak awal tak minta, itu nak kesemai, nanti lo tu nak kangai lo ring tentang, bukan kini ni tos pasal tos rara betul kini lo tu nak kais tu. Singgorakan kami pelatihan bisa membulat kau itu bukan nabi berang bulan ini. Dan kami dalam itu Korea yang kita bersama. We have to see and to understand his restrictions. Kenapa balik singkawal itu maka betul-betul kalau mereka nak singkawal. Boleh dengar? Nabunuh kita kita ni boleh kakek dia nak bunuh tuan. Singkau dengan bulan kain telur berbarita itu. Mereka selalu tak tunggu kesempatan di mana bini mana baru buat kita bertanya kita pasal itu raih mata kita kait bunuh bukan. Kita mereka nak bosan cisu bukan tipu yang bunuh bosan tipu yang tangan. Kita mereka sama. Bosan tipu yang Samaria. Ikaw manilin sa Maria. Dami kinilin sa Maria. Nilin sa Maria ang kakilala sa mga ito baging bunga na kaya. Niboso ko chisu. Niwala boso ko chisu. Hindi na itigutang na ng rubitang no ay nagkangaroon dami pikirin natin mo. Nadabat ka ng chisu bikon. Ay, nagkangaroon dami pikirin mo ay nagkagin ka to chisu no ay. May nanrobi ko sa kinaway, hanggang sa nilita kaya kinachisu. Nanrobi tayo. Kaya di ko sa kinayra. Ito, nakasama eh. Kasi di na, gusto ko pa na kami malita naway. Yan ito ko pa. Naway ang sinebi ko, e nagtawaguriti ko namin ng mami. Siyang yan, gusto ko pa, sinibusto ko pa. Yan mo nito ng kinamaramo mo. Ligaw matang ko na kinungay nandong kilay sa ako was kinungay na kangay relative na conscious level yung jisu niliwas ito ko aliwas sa tingwa ko na unconscious level doktor ano kasama sa ngayon nitikin na nakmanan na kahit mo na gusto mo kung ito makawalan ito karena kami ito na gusto ito lang ang rekto tuturutin mo pala ng tawag na kako Mengundang boleh berkata bikin pembunuhan. Mana dia betul betul di satu kita kembing di koya yang resesi itu. Bitang no nikah tintin ni ada bitang no karo kita cisu kena meramu dalam dia. Dalam dia. Maksudnya orang itu menukar. Sini lagi orang ini. Oji. Daw sangila ka. Sangila. Misalnya inong ko ka manilita ka mo ko. Ini tu ko na bira.
Dula mo ay isa ro ni tiba para kahit ko ng chisu. Ay sa tuwan ti ko na vital no te mo beli chisu. Ganito ko niya. Dula mo. Numili naman na nakaya nakabiyaw. Sa ko mo wala na si nakaya ko na biyaw. Balita ni gili ni boso chisu na kami balita na naman mula sa lito ko na sa rawa na kami balita na kaya nakabti ko na binot. Iko saro to mo balita ni sa no ti mo sin ko lang ano ti. O de kilometro to ya. Nanon rubitan mo, yung kinadal na marami. Balik na kaya buniti ko yung laman, si Bebe. Kaya bunitang tingwa ko, sinikila ko ni Jisu lang din, nanon rubi mo sa itiga. Wasa kinike, kakit sa tingwa yung program. Ikan mo lang bakan. Jisu, muna yan. Kasi, Jisu batal na yan. Iti ko may nasa, que vai descer no torno medalhica. We have to see and to understand his restrictions and requirements. That he can make it. He can run it down. Thou shalt and thou shalt not, and realize the true meaning of the word of God. Kami kita nak tuntut berikan itu lah. Jisu yang memang kawai kita. Sekian kita nak mereka kelas dan awal nak kaya tu kena kerana orang sebut kita di bawah. Betul sarang orang. Wakarai taki ko wala ni tikira study to show yourself approved unto God, not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nakilay nandi na may nalasun, nakilay na binaka may nakinanda. Let me make a quotation. We have to know its requirements. Thou shalt and thou shalt not. Single talo kaya ito weekend, may mga tamo. So, ito yung sangaw. Study to show thyself approved unto God. All scriptures, doon nga niwasik, relativo, all scriptures, relativo kao. Wala tamo todo. Sa ikuha na kalo sa mga muna na wala tamo kaya nga. Asayang mo may buli, may bunang ganada, may yakina na pagkakang taki, may yakina na pagkakang buli ang kaya nito. Tawag ko na kaya na nabikilangan ng buli. Kino na naging magmanin. Arto tono, sindawiyano ta, sindawiyano lebu, sindawiyano pukawa, sindo na kaya na natin kaya na magkalang ng tamo. Iya. Mo kasi ako magandun na iplaka mo sa rota. Mo rota politiko na huli sauti. Wana on rota community Leta kasi ni wasi na magandun na iplaka mo. Hindi na sa So, hindi ka to kaya. Sa rota. Lo stessa emphasize stato all'ultimo community tanto la come tu perché se anni wasiki na mga doon di mga kan na lima ra pero kan na tango magmeda kun mo botak na londro iro ya mata sa tuwa ko mo ko wala ka kama tu kuna dina kinalasu binaka kinadal kama na kayo manitida mendekilabu mendarani kilala kan mewasiki na nandina kinalasu na binaka kinala mendekilabu na dinunta Capita la tranquillità vostro attendere che non lo stesso e mentico il tuo dove trovate non lo stesso quando ti go Maksudnya mana sana ni nak kun nano menikah sa binaka ta sa tibiti. Sana.
ito na rin na makasama juga inam maliwa si Tim Katon. Wato rin tiwalin makasaw. Maliwa si Tim Katon. Kung sa ito na silang na kakini silang. Libro meron tumbo batarurwa. Tumbo batarurwa kilomang mo. Simbaleta na una também estava sem que a semente da rua. Eu lembrei na nada tudo, também tudo na rua. Eu tinha na rua. Isso adalah mulai dia ya. Kalau itu mau matang mau silava. Mulai buat mulai semua. Osana tu kau mau dia na Islam tu mau dia itu kalau di pasar itu ada rumah itu. Dia nak nak. Nagabo ito ko na matake na iberi mga senti kabua ikinengwa. Iberi mga senti kabua ikinengwa. Carmen Tangay. Buat karay di chisu. Kaya nga yung natikiguna ay nasoma talaga na naman. Yung kaya sa amin tigil na lang ng bayo, sinuwitan mo may ready mo tingin. Pero ready mo naman rin. Kalau redan dia nganan mamu, yang kamu ready ciso, fokus tinggal di ciso. Kalau sini nak kawitan kita nanai orang boleh, orang ramai dah sini nak kawitan sini, ada sini mai liwaliwi kau tinggi nak belajar noni tabungan kalau batu murid kerobati ke, yo mau fokus tinggal. Orang kipa orang bandung kita fokus tinggal nak pakai tu lebih orang fokus tinggal orang sini don mereka. Yes, yung balik boleh fokus di dalam malu. Fokus ngayon ang bijisu. Banga betul mulai ada sumber yang profitable for doctrine. Nagmumuli na kaya ang teknoloto mo, tunay-mutam. For reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yan ang wife ito mga ina. Ang wife ito mga ina. Sa eskwela pero sabi ko muna, naibon mo tam, kaya nga, may naibon tinubo, naibon ni Malkay, pero mukaw. Naibon ni Matthew, naibon ni Mordecai, naibon ni Walter, Washington, Kinuto, Palo. Nabunin sinoya. Isiniraw ko man doon, ilibay siya sa sana. Dapat nakawawiti ko, ito na nabay mo ng tawag ko. Yan po. Nabay mo ng tawag kaya sa grupo ng ano po. Sabi isunod-sunod ka ito. Kaya nabibay mo sa nilawin po. Sabi isang kasagad ko, mga tigil. Sabi ka ito mga tawag mo. Yeah, dalawa na ito. Nabay sa kasagad ko kaya. Kaya Walter, Diyos man. Kaya mga tawag ko. Kaya ang buong puli. Ano ba? Ia kita memang dokter, ia kita buat tamu boleh makan. Jika pun boleh lapse, kita itu. Dokter ini yang di hospital. Memang sesuatu lagi kerana sabuya NY Kenios. Jadi might sanctify and cleanse her. Maka sa mataka, ano, nagtaro yung tinumay na tarong tingay. Sa ito na kandrendre, balatan ni na may tumubat ng tipiki, puro. Nakataro ni Kalong, nagdaraw ni na basta sa mata, kinabikay, gusto na kayo. Ito na tao. Narapir rin ko wala sila kaya. Narapir rin sa kayo ko ng sama Depok sih sama orang. Eso, no tahu eso era ser kila. Itu kan bela ko tayo may normal malu. Say bela ko tayo. Isa ako tayo sa sekreto ko sa malu. Wala sa mga malu sa malu. Ano na ba? Kesa tarong pero bikin ng mic pero Na tanong ko dito ba? Yung kato sa ano dito, hindi ko na
via, venire per il tuo una dove che una dove ma te guarda una dove ci vuole e na roba che in vita ma rumah di sebelum punya orang tadi dia akan sama di laut cuma pada mana Ya, betul itu nanti saya aku ni musuh lagi nanti apa? Kalau ada yang nak tu buat, sudah buat tu mana? Orang ni sudah ya, orang nak kaya tu, tu buat. Cara dia buat tu ni dia nak buat. Macam ni kalau, cara dia buat tu ah, mana dia tu lagi ni, dia akan ambil ni, rumah tu. oh benar Sudah selesai. Berapa dah boleh kena turun? Wah, pasal dia betul. Sudah lah. Itu orang keluar apa? Saya sama tu. Memang betul dah. Betul. Waktu laut, waktu orang masih orang kalau betul, kita lagi orang. Kalau pemerintah kita, kalau anda kan punya mana laut tu tu nanti mata salah sih itu aku muli kalau dia kan sampai sebut teman-teman laut malah Sino kami malay. Le pero tu bupati ti kumela ko nanguna la. tatamos Nanguna la ba? Kamu ba loko ne ti ko nga nalo manilo ti mela ko nanguna. Hindi. Dia nama laut tu pada. Memang lain tak kira silam tak. Ada tempat tu. Kalau dia itu tu belum. Kan, jadi masa tu ada diri bawah. Kan ada terpilih. Terus mesti dia. Ada. Sama tak betul apa. Kalau kini pemerintah kita nak, itu kalau boleh membeli cutas. Cutas apa sih tadi bertolak di sini. Untuk yang nak di sini lah cuci tadi betul. Cutas apa itu ada dan redo apa ya? Kata mana di sana pages. Redo apa ya? Nak kaya naron water main. Boleh jadi redo apa? Nabi mulai nak kau tiga cisu. Nak kaya naron ni nak gay naron water main. Memang kalau ni nona bulan apa naron kau makin naron tak apa. Itu kemudian mau tak apa. Terus, water sama main dia profit ke mulia turang. Kali semua orang tahu bebas. Ali bil report ini kenapa meli governo di sini? Yo quase sintinta, quase sintinta. Sangue relativo cisu na noli tu baki no mula, limpo tipo. Sileti ko ba na chance me dobo saranga. Kaya na noni dapat muli. Itu dapat muli juga. Sequel buat tetamu buat nikah kamburan ketika main orang tu. So you want opportunity, so you get one chance. Leva besar mendengar orang saling politik cisu betikina. Aku sambil pakai wakilan kati kau ni aku tu tahu pada tangan hilang melibir tangan dalam mata itu. Yes, sulit ngapa chance cisu meron minggu tu. Jadi kalau sangat lekin banget ikut apa. Nano mulu itu nak kena mulu. Berkangan. Yang sesuatu kali itu lebih kandeng dalam menilo dia orang betul ni tak lepas politik. Bersalona, okey lah ini boleh berapa orang balik bukan dulu sekitar. Sebenarnya itu tertulis yang sasin marutak nang dan lebih lelaki kaki ngaya ni song lo tu. Sambil bikin lakukan untuk sosok. Pendali bintan untuk sosok. Betul rasi marutaka. Seorang selebih untuk itu tu lebih nak kata sosok lot. Bikin lakukan untuk sosok. Seorang tu waktu muda ikan lakukan untuk sosok lot. Itu benar-benar liting guna kata. So terbuat waktu kami waktu ini kebenar ilmu. Kami menjualnya kami ilmu. Jadi grand dia. Buat nanti nak keluar menda, tiku yang lama ni bayar waktu buat terlalu tinggi na, meroni nombor tua kina. Nombor tua, either for good or for heaven, siapa tua nggak mau tua ini, tinggal ini. Ada orang yang tinggi nama, membang sesuatu lagi, that he might sanctify and cleanse.
her with washing of water by the word. What does water by the word mean? Naray maka bagay tamu. Kama na wai, kangan ni dalipat tiso. Kama na kangan ni wai, kontakat karter na kama. Alu tamu. Kalau alu tamu kata na ya alu dah kata. Alu tamu kini musim kalau. Memang kalau mereka mau bina ketaki, mereka mau sesuatu taki, mereka mau memilih. Perwakilan mereka mau bertemu dengan tamu. Dan kira apa yang tamu memang tamu weekend yang mana bos. Masa ini bisa kita baca dua kita mungkin kita harus berdua. Kemudian itu. Hasil bulan saya non lagi orang teman. Apa sana? Kalau semua itu. Nerokasa. Terus kan kita berjalan. Kem karusin na kanya kapatuwo. Kalau kami ko tikinuway. Darani bisaw. Darani bisaw. Yung mga bisaw kaya wanda yung bisaw mo ilong. Ano naman naluray? Kaya naluray na bisaw? Betul sebangai itu semua tapi masuk sebangai. Betul, oke nanti gini. So sebangai betul na way na bisaw. Na tanda ilong, eh? Yung kaki mo na nilta, tanda ilong. Ano mo tiko tuloy waswasya? Na unconscious, na subconscious, at kina na conscious. Rung dagat kila. Yang tamu kini ng tamu. Memang kau tu punya teman-teman pergi memang waswasya itu harus kilat tu ya. Mana lihat betul ini ng tamu. Sabi ko, kasi kamu ya, lo sasya nga dengan dikipin kamu ya. Spiritual things are spiritual. Yeah, Meron na bisa na mula, voltamo ba dikinayang tamu. Kasi nga, and then outer reform, iluring nga bisa ito na. Nagkaroon na may simuloto, na may nagtaguloto, yan na yalo da, yan na yalo bus-busa da, kung nakakita ay tingmilon. Na yalo bunyo-bunyo, na yalo leba-leba, kaya yalo nakakita ay tingmilon, weekend. Yung karoto ko, kaya na nagtikilay tingmo, na to makakita ko ito weekend. Sindo weekend na lalaki, pati nito susunod ba ito may naburo ko. Yan may alikan weekend, sindo tayo na karawata. Yan ang tapo nga, ba't kayo ipon tapo? The atmosphere of the church is so frigid. Its spirit is of such an order that men and women cannot sustain or endure the example of primitive and heaven-born piety. The warmth of their first love is frozen up. And unless they are watered over by the baptism of the Holy Spirit. Magtatanong ni kaya na professor yan. Nanadabarin mo na rin ito na may pilipirin na may gorong baka sa may weekend na puwang yan, padamatami parang nino na lolom. Kaya talaga weekend na loloman din ang ilom. Nagyam kahit naman yung kuway muli mo kalaw, nabisulta ka naman ng mula. Kagdagan niya ako, ang tabo. Ang nalulita nga na nagwarang mo. Ba't ang ano kaya nakatala ka lumulaw na weekend? That he might present her to himself. So, gano'n ka na ilistati ko nila ang turin. Kaya na naliyang na loto. O kaya natangani sanggay magawati. Magandang kaya tipo kaya nakakede. Meron ibang binagtid kina na wati na nalayaw. Meron na mingilis. Lam kina nalayaw. Wati nga milis. Magandang nalayaw. Magawati. Dam sa mga rin ko. Yung kutaki binagtid. Magandang ko. Pero may ibang rin ko. Hindi ko yung nagkamit ng lahat. Nagkalmong hindi ako magandang chisu. Inagos mo doon yung bata. Tinutulungan mo sa doon yung bata. One rasa sureti kinoy na sureti sa may tanda atau sa na sureti din na sinihin ko man sureti sa ito kun na sureti nga mo yung tin may sanggata sa may lakumay sa may tanda dap sa ginoray. Joy.
lang may natawari sa ngay pagkawating, may waray talang, ay rin ninto, ay dami tilo maya, ay sarap ni Bagisu. Sarap ni Bagisu. Eh, Bagisu te Bagisu. Sarap ni Bagisu. Sarap ni Bagisu ni pagkawat. Sa literal ko, nung kamo nito mo dapat ng weekend, sarap ni Bagisu ni pagkawat. May pagkasama ito weekend. Tinemos mo ito ba tayo? Kahit kung mga disaro pages, may mga malaking naman na mga matatang ito kuya. He was offered the wedding gown, the wedding costume. He was offered the wedding costume. But he decided, he chose not to put it on. He was offered. Can remember, we can talk about it before. There was something on the he's offering us the wedding garment. Tapi kalau leading kami belakang bos ni kalau nak ketika nak bikin altar, bila kata kalau menteri dengan nonton mula, besok nonton mula, mendapat karena kita disuruh berbuat. Memang orang mengilang bikin apa? Kan sabar. Dalam disuruh berbuat apa? Ah? Yang tentunya itu mungkin pakasabat kita. Yang tentunya di Kristo dalam itu. Ketika kita rela, yang buat yang tamna, Allah menariki nak satu mendene alam malua. Kan ini itu kalau tu mana. Ini itu weekend dari itu ber. Endan ram working. Ya apa itu bisa tinggal rumah yang bilang tinggal bitang no tani kuat. Itu boleh tinggal na itu boleh tinggal na tutup berneletse. Doang mai kuliah biar nak apa? Nak kula. Sama tu boleh yang bukan boleh tu apa nak apa? Ketika tu boleh nak kandeng dia, cuci. Tu boleh nak kandeng dia. And he was able to conquer that. And he has it on. And he's offering it to us. You can receive the memory. Sama kami nak ram kita tu kamaran pun kita nak ram kita dulu wale tu. Dulu wale spiritually ada tomu lo menariki satu menendera pun begitu yang malu ya non itu. Jadi saya di sini adalah dunia ada sampai dia. Oh itu dengan orang dulu buat juga. Kalau nak pergi buat kegiatan. Iya. Iya. Sini dalam dunia rau. Tidak ada pasti di dalam itu pun jalan tu orang jalan orang tiga. Sabu orang dari Tawai kalau masih lebih dari politik dia. Sabu dari Tawai kalau sampai kamu tahu. Dari itu terlalu tahu utang. Sampai masuk populer gitu. Jadi jangan sampai wanita seksual. Orang bayar itu mana boleh juga. Itu jangan lagi. Betul tak? Boleh buat dari tengah itu. Dan justru ini nanti kalau saya kita kata juga, mungkin dia dalam kasar itu lagi. Orang itu pun, orang mulai kayak, boleh macam boleh. Orang mulai kayak kasar orang pun kritik, orang mulai kayak orang paling orang kelas cuma kata. Jadi orang terlalu orang bertemu. The Bible is a book which discloses the principles of right and truth. It contains whatever is needful for the saving of the soul, and at the same time, it is adapted to strengthen and discipline the mind. Kaya so we can naman kami dito po na bago kaya na kahit mga ngayon sabi ko kami din mo bakit yan sabi mo batu na oo nakakamusap ko ka na liman kaya matisan ka ni mga hindi ka na dito mga matulog sa siguro kata ko mo ka na liman kaya naman mo si kurata natin siya sa siguro kata ko alay na lasa ko pura-pura. Ini kukuha ng mga makasa. Ng mga kilawa. At the same time, it is adapted to strengthen and discipline the mind.
Sindala tutang na kaya na kikya na mapuputang na dapat tilawa. May karbusukan. If used as a textbook in our schools, it will be found far more effective than any other book in the world in guiding wisely in the affairs of this life, as well as in aiding of sowing up the ladder of progress which reaches to heaven. It must do its peculiar work. Ito yung naman ito wiki. Ito nakatan ito wiki. It must do its peculiar work, even to piercing asunder, even to piercing asunder of the joints and marrows, and discerning the thoughts and intents of the heart. God's word is to become the nourishment by which the Christian must grow strong in spirit and in intellect, that he may battle for truth and righteousness. Dikandenda sa ating mata. Ito ang bikandenda, sa rintingan sa bulan ito ng mga nandente. Pero not was. Tos ni berumurah na lewdaki. Kaya sa sinigurata rawo, ay dalang sinigurata rawo ka ng mga nandente sa ating mata. Bago kontekin ng mga mga tulawa, ay walang tabo nga may mga bago kontekin. And then it is not the mere reading of the word that will accomplish the result that is designed by him. Betul tu nama kasama? Kalau mula kila iliu, orang umur saya sendiri ada kini kamu iliu kan makata kina cari di service school le. Kalau tamu banyak labilingsa, meramai makata kina kaja. Gosa sina kuala kami kila ini dah beli voltam. Kila na yung voltam kalau saya bikin kalau kena kasama beri dengan yung katikia. Di noro ni bili kana wasi, dulu noro ni tinggal nondon bikin. Nanti may voltam besang Bukit anak yang mana ni dua tikin lah, yang kartun na, oh, seorang mesti orang mama nangkap mana. Karena kami tikin nak kena bosku itu baca, na, mata ini tiba, ini buat mata ini na. Kung sa ngarano at hindi mo ngailangan ng libul takya na kahit hindi ko kasi rin natin na yung tali hindi ko pa natikiningel sabi na ko ngali buliw pa natikiningel ya hindi ko sa tati ko kama tani na molusyon ko na semua betul-betul orang yang bulan mama yan naman nagultang may mati na kinirira yung makangay sa ayun yung kiliwa dito walang yung rin na kaya tito ikai itu. Dole tikina ya. Dole tikina wangu. Berkeliam tito mulai dan tito tu dalam bakuwa. Dual matanga ni tikina. Ini sali kelia. Mulai dalam dua tikina ya. Mulai ni pambasong tal na kuno le dur kinera. Pambasong. On singkan ya. Yana no gua sekarang orang no experience orang kata. And todo na mono mo lika wala do mo na tiki mo ni na ito na tiki mo bagay ta ko kini ali professor e ala mo no le tiki kina ona le ni tapan dolan tal mai lev na tiki la kena surface reading. It's not surface reading if you know about the truth. Don't know what to do. It's not the mere reading of the word that will accomplish the result that is designed by heaven. But the truth revealed in the word of God must find an entrance into the heart if the good intent is obtained. Terus satu tinggal orang itu bukan benar itu. Yang pertama itu orang itu cuma main nakal kelihatan yang pertama. Kalau kan sekarang malam satu turun orang itu kita nakal kelihatan yang pertama.
Nagdino nga kimdunokam. Kaya kan semikila ng nagultam. Jadi semikila na berbere wika sa pitu wala ube marita tibikan dole kaya ala kala na berbere wika sa pitu wala masisikan semikila tanya na. Vamos song na spiritualism. Na poste na nakamit ng spiritualism. Vamos song. Eroni ni authority na kaya na bibo na katikin hindi na. Dahil gusto mo na dahil sa nga nila na kaya na doing mabunga kita kailangan rin na kahit hindi na volta ito ng officer. Ayun na tuloy mo na ito tarong ng kamay, no? Yan, tibir mo na nila, mo na nila, may siya tarong mo. Yung tarong tinatang. Gawin may kakawa tarong tinamalasag. Ito, yung mikin bala, yung marami ito ba, nilira na doon mo kinamuna. Sabi ko, liyan ng boss, sinibigay takyo, doon lang kina. Sabi ko, tarong tinatang. Dami namin, may nadakamo, kaya as youth leaders, mendarun tang umakira kina na tadur mo wanela palilang mikina sana ron ni pamuriya sa di matangal lot ron ni lotu kami so ni raw ni kami na ron marri kina na tadur mo wanela ito ron tinatawag. Why is it that our youth and even those mature years are so easily led into temptation and sin? It is because the word of God is not what? Studied and meditated upon as it should be. Ang ano ba yung taring dalino? Dan lindin balya? Dan nabala yung taring dalino po? Gabaya, liyo may nanangin? Ale? Taring dalino watu? Tunye. Oh, I hope you young ladies take note of that. Don't really thinking it's not just an look at it with it's not just that don't take for granted na kami pala ito naman itong lot ng really mga tamo na really lesson doon sa bukiti ko maring daw rin na may kahit ito na tamo may ka ginagatutunan mo maraming if people appreciate it there would be an inward gratitude kung binaktik may loma a strength of spirit that would resist the temptations of Satan to do evil. A firm, decided willpower is not brought into the life and character because the sacred instruction of God is not made to study and the subject of meditation. There is not the effort put forth that there should be to associate the mind with pure holy thoughts and to divert it from what is impure and untrue. There is not the choosing of the better part, the sitting at the feet of Jesus as did Mary to learn the most sacred lessons of the divine teacher, that they may be laid up in the heart and practiced in the daily life. Na kami balatan ay bulta, may sinikang nga mabalatan ng may binaka na ng ibang matali ko may wrong binaka na ng ibang matali. Na yung bulta mo, ibukikya na magtulungan ta ka ng magkakaning bulan, hindi na rin isingki. Ayaw, esam, anong ka nga, ayaw ang donatina. Na ibulta mo, anong kiyaw, puro ni ngaro na napos sa todo ka ng bin. Ngaro na napos sa todo ka ng tin. And a way singayan nito. Kung kasaran ng kakilani mo, tamsyan. Lang mo rin nga ng professor. Nabibang salaki, nabibang aroy, nabibang tulog-tulog na nabang kiki na. Nagkasang nga yung timo, naman bulan ni missing. Meditation upon holy things will elevate and refine the mind and will develop Christian ladies and gentlemen. Ito naman itibig kaya ba't kinatong nanda dito mo juga kurang-kurang dito. Kaya kaya so may tiga na lang ni Song Balot yung nangyari ni nabuwa. Rando bang ito yung takilang na professor, ito rando bang buza din ni Song Balot. Ito bang buza,
kila na bikatu uliti mo yung matating naksarkin. Dali kila nanti nga, palitan na yan ng program na ibalatang. And then to be sa makikin na ito. Sibira kikin na na yung marunong ito. Kaya na yung God will not accept one of us who is believing in his power. Ito lang nga nataro, may bago pa sa weekend to, tuloy na naialala ko. Kung tuntumay merang ni tuloy na nagkaya ka na ng professor. Kamu professor, ribu tu siliwan, wala-wala. Kaya rin na may gol, kaya kami ang kakita ng bulkan. Kaya wala ka na may gol, kami na rin chisu. Kung may karoti ka na tayo. Girls, where does the moon get its light from? Sorry? It reflects the light of the sun. So in other words, where does it get its light from? From the sun. Ang professor yung katik ko ay, naman ang katik ko ay, pagkutugay ko ay nararamalihan. That's a light. Nararamalihan. Kaya naman, balang ko ko tumibin na nararama. What's the light? Nararamalihan. May bultang. Yan ang muna, meron na katikin na. Sabi, wandi tikim na tinulkang mo kilang, tinulkang mo ito. Kaya naman, sa tumutimay na muna. Doon nakagawa rin ng mga asawa. One of the last deceptions. Dua biro ni ito tinibig ko talay na kama na tebor ng unong mo. Kundi tayo may nalonda bakang bauta na kami baleta na ang professor. O sa tiko tinto na buli ka kami ra. Buli mo kami. So wala wala kinalin lo. Pero hindi ba malala tayo kinabikiman na kami baleta na ang professor. Yung tumubikin doon ng kamo. Kasi ang mga nito na una may makatawa, hindi ko tumili, may nakatikim, makatikim. May nangiruwa ng mga pumadala, may mira, so, pabilis-lesi, so, meron yung kaya. Doon naruwa ng, walang tingamay na nung pumadala, doon may sinto na ron, manduli, makatikim doon, doon siya ang tinawin kila, makakatawag ko. Malala. Long sa tingnan nilo, doon sa alam tingwiki, makakasama sa dalata. Kalau pala ka na professor. Ibalita mo nga ako. Pero mo na lang naman. Kung kami nailala mo, nagmula, pagkat may nanganakaka, may wala matinsi. Karamilian. Magkasabi ko kaya, ang dami magiging punto, yung kami naman tangkip, ramdam na rawan tipo. Ay po, nung nagpunulong ng mga nagkatunan ng professor, sinigyan ng malamalayan, ibang nililita ka na ibang tao. The Holy Ghost is the author of the scripture and of the spirit of prophecy. These are not to be twisted and turned to mean that men may want them to mean, to carry out men's ideas and sentiments, to carry forward men's schemes at all hazards. Yang tabu kita ngai, bini tadi bini na profit ang mabalama ay waltang. Yang tabu kita nga, bini tadi makan kurang ang profit. Dan mana? Dan mana mereka menumai